Terang ba kerja menjur Jopi kun ki hajar Kani ke dorbar ke arai Bagin sya Ya kita ki doli Bagin sna Ya kita ke surok Lamba kani ke hima ke jongi Kublai pi pelok nong pet sekisir ni dan hang ni ha nong klau pengen tengok bentakan ni ka documentary film Jong U Tirot Sing ni dan hang ni buat aktor Phira Dohtdong ban aku Tirot Sing dia Phira Dohtdong dia di way ni ki aktor kasem dan komen sudah coba kami yang dia Phira Dohtdong di way nak ki aktor ki balong komplit ni lah benong nama ba Bansya rutrim, berdua rutrim, yang tadi acting ni tu naik fan, bansya ya. Ben kedep aktris rutrim ah. Boy mudur bayang aku nebapin pedang, bat piban nan lang, men siem jong makan. Ikan garik dah. Tang ba, gede ba. Tak lapar kalian kini niat ro Tama menta ladan saka YouTube channel tu jong semua ya aku tengok dulu kira Phira di bagadan searching right okay. Let's go to location Ayom comment Ayo kwen menta kalawan jeng pernah majongan kum karus ni download berhem ngaler senja sahid men dia support yo kira support lang ni baru nama apa tadi ada dokumentari film kedai baru kamera nama tentang history jong Khasi bat kunjuk tu bagi dia macam siang ya kena ka kubur jong Musib nak lut juni Tirot Sing Syiem Syaki way bat tidak terjadi bat kini jong pasai boleh sebut dengan saya Yasham yang bat di Shibet ha kebangin peti lihat malu malah kena dokumentari film kedai Shangz Bingo sana village bingo. Kita ni agak sisa kerana kau Kita ini agak tadi kata Tirot Sing mah Coba Tirot Scott mah Lagi ni ada lebih banyak hiu bah Tirot Scott macam Kemud keni kadai kalanti jung debit Scott. Ayo kan yang orang kata lu sini kata Miss Kamtip tak police station spot Okey dah. Eli? Eli motion taruh dua Eli ni lah Ha biang hi Eli. Nama tahu tukar you lah jurai Ha biang Eli ro. Kita nak mengira aktor belengkap belengkap Babiang man tingin na Biang Eli biang. Barakan. Sembak rem nak pergi kowe Ha Kau itu kerjaan jubuk mana Ali kerjanya atuh hoi latihan. ada breading ada spong depan behind the scene no ya Kajro ya keren. Sakana. Sekali wong lihat sekali saya kini yang Memang tak ada kau kalam. mau grand kot kelas ni Kani sih. Kani jenja yang this one that wow yes yes then go back in the same position I'm getting this part of that's good this one you are doing like this now and then already you have smashed in the sword is here and do that back and do one more shot no? Yeah okay Behind me, as you can see, there is a structure of this house where the British official at one state. So it is in this very house that David Scott he strategized the evil plan of how to capture Tirot Sing Syiem. Let's take a look at what this house is all about and let's see how it looks like in the present day context. Come on, follow me.
Kamera tiap David Scott. Oh, ikan jadi. Good job. Doesn't feel the it is black color. Masih tangding David Scott man. Si tang ini ki doyong iman man sa ki. Kaya to masih no kelas. Wan mentaro ko